اف آلوزین دناوا CHP دا چارنویسا اف پارتا هویا دیروکی دناوا ترکیه دا بر بکودا دبتن برف نمانه دچیدن دوماهیک دهتن یان وگرا کمال کلجدار اغلو بو سر تخت دا صلات دناوا CHP بهستر دکتن و جا برز شیخ موز داکان سروک شاخا CHP یعنی شهرش دیاربکر دید گلمه دابیتن برز شیخ موز وار باش تو خیراتی جبو کردستان 24 اف آلوزین ناوا CHP هنچاوا تماشا دکن CHP بهستر دکتن یان برف نمانه دچیدن var baş peki. CHP rojendi çem rojeni asenk derbaski emdibinin le CHP sedüse sale de jiyana siyaseta Türkiye'de heye de damezanca Türkiye'de heye ez bavarım ki aklı selim de nav CHP'de ve cihebuni çareser ki evi CHP bize riyafaya devam ediyor. Çünkü Türkiye, İro, Brasli, henek dışarı yani hukuk, kanun bergare dane beşer zil peyviste hakkı hukuk kanun cibeci bir kere yani. İro servi hatına Kemal Kılıçdaroğlu böyle yani gerek parvebun de İro. Endibinin endipim Rasem Khamdin'in ve bağlarım ki aklı nav CHP, Sosyal Demokrat, Kürt nav CHP, aklı van hani bir berher ve aslında CHP'zi bertaraf edin. باشه کک شیخ موس یعنی بجدی هین وکه سروک شاخ CHP اندام CHP حجکرین CHP آلیگرین CHP و یکی قبول دکن پشتی 2 سال و نیوان سروکی CHP به بریارک دادگاه به دورخستن جارک هاتن سروکی بری و گریتن دست حالاته یعنی هین اعترافی به بریار دادگاه دکن یعنی کمال کلجدار اغلو به سروکی CHP دزانن yani dadgah biryar dayı tamam ev biryar dadgah aliye ki danin yani veke siyaseta CHP veke parteki denava Türkiye'de hen veki bitişteki baş dizanın jibo CHP yani kabul diken aligirin CHP hajekerin CHP dengderin CHP veki kabul diken yani ev jibo CHP başa paşa roja CHP na yani ve biryarı denav CHP'de yani aslında gider kısı emhemi dibinin yani niyetçi ve niyeti pakıcı ne pakıcı CHP peyviste ve tengasiyle derkeve. İro en serbiya mecbur buna. Çava yani ya Hezi Özgür Özel ya Kemal Kılıçdaroğlu yani ben ve aklı selime nav ve aslında çava derkevin en İro siyasetçiler nav CHP en serbiya mecbur buna. İro tişeki yani bir iki tane ve bir yere kabul biki ne ki ev bir yer evet cibi gelek tişime dınavmeda cehennek persgere yine disreme dahil ve bir yere le İro bir yer hatiye tane o istinaf mahkeme Georgi kabul kirne. Yani Serbiya yani garibi az hukukina nanasında haber. Na CHP yekbula koy gerek tesis kenuda. Serbiya اره بس کک شیخ موس اوکی نه دادگاهین نه کک شیخ موس بس یعنی هم اوزال هم جی بشک جو سیاست مدار نوا CHP اول در و CHP حتی جی نوا دم پارتی جی یعنی دبیجیتن نابیتن دادگاه دستوردان دکاروبارن حزبی یعنی سیاسی دا بکتن دبیجن اف بریارکا سیاسیه نک بریارکا یاسایه یعنی دبیجن اگر اف بریار سر بگیره سبب روجه دال ترکیه تر دسالات یعنی بخوازه کی بکه سروک و بکی اگر نخوازیتن شیخ موز به سروک CHP دبیجن اف دادگاه رینادتن دادگاه بطال کیه شیخ موز نابه به سروک CHP یعنی اف جی نخطریته مترسیه جبو پاشا روجا پارتین سیاسی ل ترکیه با بریارانا جبو سیاستا demokrasiye Türkiye xaterin rast. Mesela me em dibin ve bir yere madem ku hatiye dayını CHP geret ve aslında da derkeve. Em münakaşa bir yere nafka dikin tabii elbette.
ve îro biryar hatiye danîne. Yani bikevî kolanan nabe mecburen tê heqê xwe hukûkê xwe nav xwe hel bike. Yani di nav CHP da henek tiştên ziman yani wektî em bêjî dengelî yani her şey hatiye zaman ve mesele ew ne? Mesele îro CHP yekbûna CHP'ye. İhtimale yani sibi yani düz bir ezi bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bakın cibindeki evi serhev her du bakın ezi cibervi anha ne diye bakın de Ankara'ya mı yani veki aklu veki mantıkı em de aslında de derkebin. سەرۆکی دۆرخستیە CHP ئۆزەل گوتیە ڕۆژە سێشەمێ وێ هەلوێستا خۆ ڕابگەینم ینی هین چاوەڕێ دەکەن وەکی جەهپایی چ ببێژە ینی هەلوێستا ئۆزەل وێ چ بیتن وێ تەمام ئەتیرافێ بە بڕیارە دادگەیە بکەتن و ئیتر خۆشی پەرلەمێنتوێژی دۆرخینیتن و دناوا CHP'da دەرکەویتن یان ژی نە Fikri Ali Özgür Özel bağlarım ezanım ki yani evi hizbeki partiki nu denin fikrivan ev heye em naxwazim bira ev be em dixwazim bira yekîtiya CHP berdewam be li ser vî bawerim ki Özgür Özel belkî îro neyne ziman zî li fikrivan da ew heye çünkü em nav hemû em yek partinin dostên me hevalê min divê alî hene de Alî Kemal Kılıçdaroğlu hene em dipeyvin em xeber din be evra em dixwazin divê asrengî de bê partîkî nû neyê danînê û em derbas bin çünkü paşerojê da di nav CHP da gelek partî nû derketin wekî Muharrem İnce partîkî danê wekî Mustafa Sarıgül partîkî danê lê di nav civatê da ew kê xwe nedît yani û vegere hatin dîsa CHP em naxwazin dîsa ewan dubare Tamam destê te xweş bin kek Şêx Mûs ez bawerim Kurdên me jî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê gelek ji Kemal Kılıçdaroğlu hez dikin di dawî helbijartin da jî dema ketibû rekaberiya Recep Tayyip Erdogan zorbeya dengên wî dengên Kurdan bûn îtir ba bizanî wê çawa bîtin destê te xweş bin er bijît berez Şêx Mûs Daghan serokê şaxa CHPya yenî şehîrê ji Enqerê paytexta Tirkiyeyê gelme bû gelekî spas wî ere bin